Bueno, Arratsaldeon. Gaurkoan Judith Montero dekogu hemen, Bilboko musika bandako saxoifo jolea. Eta berak, musika banden inguruan ibiliko da putxo edoro baiten, ekarri dozkuz proposamen polit batzuk proposamen musikal desberdinak entzuteko eta bidai bat egiteko Euskal Herritik kanpo, eta baita be, historian zehar apurtxo bat baita. Así que, beste barik, ongi etorria Judith, eta aurrera. Kaixo, Aritz. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko, gonbiteagatik. Guk elkar ezautu dugu Bilboko bandaren inguruan, ez da, Aritz etorri izan dalako bertan egiten diren zuzendari gazteentzako egiten diren topaketetara. Gu bertan banda piloto bat izaten gera eta zuzendari desberdinak pasatzen dira podiotik gu zuzentzera, ezta? Claro, beraien kasuan, beraien instrumentua lortzea oso zaila da, beraien instrumentua banda bat denean, banda bat eskuragarri izatea, pentsatzen dut ez dela erresa, ezta? Eta, hor aritzen gera eta hor ezautu genuen elkar. Konfinamendu honetan, bideo txikitxo pare bat egin ditugu etxean gure lanaren inguruan, ez? Roberto Patxekorekin batera. Eta lehenengo bideotxo hau izan zen gure herriko banda. Gure herriko banda jarrizkeo YouTubeen ikus daiteke eta bertan errepaso bat egin nun, bandak egiten duten lanari buruz, ez? Bai herriko bandak edo banda profesionalak, eta pixka da aldarrikatzen nuen, gure herrian dauzkagun banda horiek kultur ondare bat direla. Hainbat momentutan daudela herrian musika asko dagoela eta oso musika ederra, eta pixkat gure burua, banden burua ahalduntzeko nahi bat izan nuen, ez? Feminismoan asko erabiltzen da orain ahalduntze hitz hau, eta uste dut bai musikariak eta kasu honetan bandakoak ere gure burua ahaldundu behar degula. Ezagutuz zer egiten dugun eta momentu batean defendatuz, ezta? Iruditzen zait, krisi honek oso agerian utzi dula, musika oso beharrezkoa dela, musika personen gauza barneko bat dala, eta ezin gehala bizi musikari gabe, baina beste gauza bat izango da aurrerantzean, ez? Hori nola gauzatu, udal askok, arazo ekonomikoak hor daude, ez? Eta gure kultura ondarea aldarrikatzea iruditzen zait oso garrantzitsua izango dela. Musika banda kultur ondare bat baldin badira, daukate gauza bat oso sensiblea dana, eta da musika bizi dela egiten den bitartean, ez? Grabatu daiteke, eta bar, baina, partiturak berez, paper bat dira, erre daitezken paperak dira. Eta, herrian baldin badaukagu, barrokoko eliza bat adibidez, hori ez da eroriko edo gauza tangible bat da, ez da? Baina musika ondarea hor gelditzen bada partiturak artxibotan gelditzen baldin badira eta galdu egiten den gauza bat da, ez da? Orduan, nire helburua hitzaldi honetan da, errepaso bat egitea banden errepertorioari, nik atsegin dudan errepertorio bati beti ere, kontutan hartuta zein gizarte funtzio betetzen duten bandak. Banda bat izan dezakegu, festa bat amenizatzen, obra berri bat estreinatzen, bakarlari ezagun bati laguntzen, errepertorio historikoa ezagutzera ematen, herriko kultur talde desberdinak elkartzen, orduan, guazen gehiegi liatu gabe, guazen entzutera, ezta? Lehenengo ikusiko dugu pixkat Euskal Herrian zer egin den, eta proiektu desberdinak, eta gero ekarriko dizkizuet, kanpoko zenbait banden adibideak. Orduan, zer da banda bat? Hortik hasiko gara. Banda bat da, haize eta perkusio orkestra bat. Hori da. Orduan, hemen izango dut Aritz DJ paperean, DJ Aritz, mesedez, sartu lehenengo bideoa. Decía antes del vídeo, decía Judith brevemente, que las bandas son un agente cultural muy importante, que han sido un agente importante durante muchos años, durante la historia, desde sus creaciones, y que han tenido funciones diversas
en las distintas poblaciones, en los distintos contextos en los que han surgido. Y nada, simplemente que definiendo brevemente lo que es una banda es una orquesta de vientos. Así que nada, vamos a dar pie al primer vídeo para ver un ejemplo de una banda. Esan behar nuen, lehenengo bideo hau, Javier Martínez Camposek justo Bilboko orkestako biolontxelista eta konposagileak idatzitako pieza bada. Guk Bilboko bandan jo genuen lehen aldiz, eta ikusiko dezute, banda instrumento bezala, talde bezala ezagutzen dula primeran eta kolorez betetako partitura bat dela. Baina gaur egun idatzitakoa. Ikusi dugu pixka bat, zer dan, eta urrengo galdera izango litzateke, bandek zer jo izan dute historikoki, ez gure herriko bandak. Aurreko programatxo horretan esaten nuen, banda gure hemen inguruko banda asko 19. mende bukaeran sortu zian, oso ondo ikusi zenuten beste banden historiari buruzko aurreko hitzaldian, por cierto, oso interesantea eta online dago, ikusi nahi baldin badute, oso ondo dokumentatua baitago, Eroskesadak eman zuen hitzaldi hori. Orduan, hemen gure herrietako banda hauek, 125, 150 urte dauzkatenak, ez da? Zer jo izan dute historikoki bandak? Bueno, lehenengo multza handi batean, nik esango nuke, musika klasikoko transkribapenak jo izan dituztela, ez da? Beraien funtzioa izan da musika klasikoa gure herrietara ekartzea. Operak, baletak, zarzuelak, lehen etzen bat ere erresa, badidez, hirietako antzoki batera joatea, musika hori entzutera, ezta? Orduan, herrietako bandak hartu dute musika hori, moldatu dute eta herri txikietaraino eraman dute. Eta modu horretan, herritar askok melodia ezagunenak, esan dezagun musika unibersaleko melodia ezagun horiek ezagutu ahal izan dituzte. Orain daukagu, urrengo adibidea izango da Bilboko bandak lehengo urtean Azaron Fire Saturdayen Mikel Atxalandabaso tenorrarekin egindako Pucciniren Nessun Dorma famatua. Bueno, decía Judith que brevemente que las bandas siempre han sido también un objeto de transmisión, digamos, una herramienta de transmisión de las músicas que no llegaban a las pequeñas poblaciones, sobre todo, ¿no? Que igual en las capitales tenían acceso a grandes orquestas, pero los pequeños pueblos quizá no tenían tanto acceso a estas orquestas sinfónicas que transmitían las grandes obras de la historia. Con lo cual, las bandas también han sido transmisoras de esta música a través de transcripciones. Y un ejemplo de ellas, es justamente el Nessun Dorma, que vamos a escuchar ahora, cantada por Mikel Atxalandabaso.
Bueno, esango dezute, eta herriko banda batean, banda amateur batean, zentzua dauka, jarraitzeak, transkripzio hauek jotzen eta bar. Bueno, nik ustean dut, baietz, badaukala bere lekua eta badaukala bere garrantzia, zergaitik. Bueno, gaur egun informazioa daukagu gehiegi eta guzti, ezta? Orduan, gaur egun zailtasuna ez da informazioa lortzea. Gaur egun klik batekin entzun dezakezu Berlineko Filarmonika, New Yorkeko Sinfonika, Cincinnatikoa edo Chicagokoa. Baina, gaur egun zein da erronka? Erronka da atentzioa fijatzea. Osea, gaur egun hainbeste gauza dago, gaur egun gure herrietako gaztetxoek hainbeste gauza daukate, bai, informazioa hor dagola, baina behar bada ez dela iristen. Zergatik, ez dagolako atentzioa hor jarrita. Orduan, banda batek egin dezake atentzioa finkatzea. Alegia, ni herriko gaztetxo bat naiz, bandan jotzen dut eta jotzen dugu berdiren gauza bat, edo Pucciniren gauza bat, edo Wagnerren gauza bat. Bueno, niretzako bizipen bat dakar eta behar bada basten naiz musika hori entzuten, edo horrela ez, nik gogoratzen dut, anekdota bat oso politia ni bandan hasi nintzenean lehenengo egunean ensaiatzera jun eta Wagnerren Tannhäuser zegoen, hauetako harmoniako transkripzio batean, ez? Eta, bueno, ni atean nintzen flotatzen bezala, osea, airian, levitatzen atean nintzen. Eta, bueno, Hernani nintzen orduan tromparik zeuden, 10 saxofoi, bueno, nik askotan pentsatzen dut, ze Tannhäuser jo genuen guk, ezta? Baina berdin dio, osea, musika da, hain potentean ikusten dut emozionatzeko modu desberdinak daudela. Eta bat da musika hain ona danean, osea, naizta ez izan ejekuzio marabilloso bat, musika iristen zaizu, ez? Bestea izango litzateke, ejekuzio marabilloso bat danean, gauzak oso ondo jota daudenean ere da emozionantea, edo hirugarrena, zure ezagun batek jotzen duenean, edo badagoenean komponente afektibo bat, ez? Nik uste dut hiru kasu horietan emozioa atera egiten dela, ez? Beraz, musika oso ona denean, jotzen dugunean musika aspaldikoa, baino pasadira urtiak eta jarraitzen du oso ona izaten badauka zentzua herrian jotzeak, ez? Eta banda profesional batek jotzeak, bueno, nik ustean dut hor ikusten da, Fire Saturdayen, naizta ez izan orkesta bat, baina kontestu horretan eta horrelako bakarlari on batekin jotzeko aukera baldin badaukazu, eta bere lekua daukala, zergatik da, repertorio bat, publikoan, hain maitatua, badaukala bere lekua, ezta? Bueno, entzungo dugun urrena izango da Bilboko bandarekin egin genuen proiektu bat. Proiektua zen topaketak lirikarekin. Eta hartu zian zarzuela, opera eta hoietako pasarterik politenak eta egin zian Fernando Latorre baxuarekin eta Miren Ubieta sopranoarekin. Eta entzungo dugu Txapiren la Revoltosako duo de Felipe y Maripepa. Frestatitxo bat. Bueno, decía Judith que primero de todo estamos en un momento en el que la sociedad necesita atraer, ¿no?, a través de la música de una manera diferente, con lo cual, bueno, es un punto importante a tener en cuenta de cara a las bandas, no solamente las bandas profesionales, sino que también las bandas de los pueblos, debido a un poco a la globalización y a la variedad de oferta cultural que tenemos hoy en día, ¿no? Y finalmente, pues hablábamos de las transcripciones y de si realmente tiene sentido que las bandas hoy en día sigan cumpliendo esa función que tenían antiguamente. La respuesta por parte de Judith ha sido que sí, yo completamente de acuerdo con ella, con que, bueno, es una buena herramienta también para emocionar, porque la gran música, ¿no?, siempre es grande. Sea escrita para banda o sea escrita para orquesta, para cualquier agrupación, es diferente, sí, pero esa emoción sigue llegando, ¿no? Y un ejemplo de ello es justamente estos encuentros con la lírica que organizaron desde la Banda Municipal de Bilbao, con, en este caso vamos a escuchar un dúo de la Revoltosa de Chapi. Pues, ahora. Nella mia, mi morena, ay, tú eres esa, ay, pues
si tú no fueras mi vida, ¿quién no habría de ser? Oso ondo. Baina, naiz eta transkribapenak jo, oso importantea da nor gean ondo ezagutzea, ezta? Osea, banda bat beti planteatzen behar dugu, orkesta nahi izan bat bezala, beti aterako gera galtzen, nire ustez. Osea, banda bat ez da orkesta sinfoniko bat bezala, beste ezaugarri batzuk ditu, eta oso importantea da horiek ezagutzea. Zergatik bestela beti gelditzen gean nahi eta ezin batean bezala, nire ustez. Orduan, konposagile handi asko daude bandarako idatzi zutenak, baina bandarako idatzi zutenak ez orkestara bat etzeukatelako, baizik eta bandarako idatzi nahi zutelako, eta bere kualidade ezaugarri sonoroa kontutan hartuz eta garatuz, ezta? Badauzkagu Holst, badaukagu Saint-Saëns, Milhaud, Beethoven, Prokofiev, Wagner, Hindemith, konposagile hauek guztiak badaukate bandarako propio idatzitako musika. Beraz, oso garrantzitsua iruditzen zait, hau ezagutzea, nik adibidez, hauetako gauza asko enituen ezagutzen, orain dela gutxi arte, eta daramazkit 20 urte, baina gehiago, 25 urte, iaia 30 urte bandatan jotzen. Bueno, ez nez jongo urtea gehitzen beste da. Eta, bueno, entzungo dugun urrengo pieza, Puccinik idatzitako pieza bat da. Bandarako idatzita dago. Eta idatzi zuen argi indarra iritsi zenean, argi indarra iristen zela ospatzeko, ez? Imagina dezagun Milanen banda bat kalean argi indarra iristen da, lehenengoz irira eta ospakizun handi bat da. Eta imagina dezagun banda bat hau jotzen. Ale aritz. Bueno, decíamos que justamente vamos a escuchar ahora a Puccini, que aunque es muy conocido en el ambiente de la ópera, ¿no? También escribió para banda, cosas propias para banda. Y es lo que hablábamos un poco de las transcripciones, que aunque las podemos realizar y han sido una herramienta muy útil para las bandas, también hemos tenido que concebir a la banda como una herramienta propia de composición, ¿no? Y así lo han hecho algunos de los mayores compositores, grandes compositores de la historia, como pueden ser Holst, Saint-Saëns, Milhaud o Beethoven, por ejemplo, Hindemith, Prokofiev, Wagner, bueno, muchísimos más, ¿no? Entre ellos Puccini también. Y hoy traemos pues un ejemplo en el que, bueno, Puccini mismo utiliza todas las peculiaridades y las sonoridades de la banda para producir una obra propia y no una transcripción, sin pensar en el concepto orquesta. Ondo. Urrengo obra, Holsten First Suite for Band izango litzateke, eta Tokioko Seiren bersio zoragarri bat. Bueno, Tokioko Sei nire ustez dagoen bandarik onenetariko bat, banda txiki bat, baina timbre asko dauzkana, eta jotzen dute benetan talde bezala zoragarria da. Holsten garaia izan zen, esbandako organologia eta aldatzen joan zen. Adibidez, saxoak 1840 inguruan asmatu zituen, eta Adolf Saxek ere Bombardinan familia eta garatu zuen, asmatu zituen, hainbat patente egin zituen. Orduan, banda izan da talde bat bere instrumentoak eta aldatzen joan dira, ez? Orduan, horrek ere ekarri du, konposagileak ere jutea gauzak probatzen, eta badago errepertorio historikoko obra batzuk revisatu behar izan dira gaur egungo instrumentoekin joan izateko, zergatik hasieran pentsatu ziren instrumentoak batzuk izan dute jarraipen bat, eta beste asmakizun batzuk, hor gelditu ziren, ez dute asko jarraitu. Orduan, instrumentu batzuk erabiltzen dira, eta beste batzuk ez. Orduan, gure instrumentoetara ekartzeko, ezta? Ale, guazen entzutera, Holst. Bueno,
Bai, la verdad es que es un punto histórico muy importante, ¿no? Que las bandas han ido evolucionando poco a poco, como bien decía Judith, y que justamente esta evolución no solamente ha sido en cuanto al concepto de banda, sino que también a la organología, ¿no? A los instrumentos que se han empleado, como por ejemplo, pues como ya bien ha dicho, además ella es saxofonista, pues el invento del saxofón y de la familia de los bombardinos, que data, pues como vimos ya además en la charla de Eros, a mediados del siglo XIX, con lo cual pues eso también ofreció nuevas sonoridades y un avance. Y entre ellos también, pues, obras que se habían escrito con anterioridad a esa fecha, probablemente, pues, bueno, antes también en la historia, han tenido que ser adaptadas porque hay algunos instrumentos que no han llegado a sobrevivir a hoy en día y otros muchos también han evolucionado hasta lo que hemos conseguido a lo que es la banda actual, ¿no? Así que nada, adibidemos en Santo Guneva, la primera, como ejemplo, tenemos la primera suite para banda de Holst. Oso ondo. Hurrengo obra izango da Miloren Suite Franceseko bi zati entzungo ditugu. Zati batean, oso kuriosoa da zergatik Bilboko bandan obra hau jotzen ari ginean, eta lehenengo gauza ze poza Milo bezalako konpositore batek bandarako idatzi zuelako, ez? Suite Francesa honetan, lau mugimendu ditu, Normandia, Bretaña, Ile-de-France eta Alsacia-Lorraine. Bueno, eta iristen ganean Bretañara, esaten dut, ai Dios, trompak egiten duten hoi ezala ba, xoxua galdu du burua euskal kantu hori. Eta gainaz eta Bretañan, eta askotan esaten duzu, eske herri musikak ematen du oso gurea dela, eta resulta que beste herri batean ere bai, ez? Igual han ere kantatzen dute, bueno, Bretaña eta Euskal Herria eta ere oso lotuta egon dira, ordan, nahiko nuke entzutea. Bretañako gure xoxuaren kanta, baina Bretañako kanta omen dana, japones batzuk jota, osea, toma ya, globalización al poder. Hablábamos de globalización al poder, efectivamente, ¿no? Como es curioso que en la suite francesa de Miló, nos podemos encontrar en el segundo movimiento, en Bretaña, una pequeña alusión, ¿no? a un tema popular que por lo menos conocemos en Euskal Herria, que quizá, pues bueno, es algo tan globalizado, ¿no? Hoy en día que bueno, es un tema popular que encontramos también incluso en Francia, ¿no? Y además, este tema de un compositor francés interpretado por una banda japonesa. Así que vamos allá. Nola kanta, nola xiru, nola kanta xoxua. Oso grazioso egiten ze, oen dela urte batzuk, Lujanbio bersolariarekin egin genuen saxo soprano eta bersoaren arteko broma musikal moduko bat, ez?
eta nik gero eta kontemporaneago jotzen, eta bera esaten, Josua galdu du burua, Josua galdu du burua, gure Josua nola da, ez, eta nik gero eta kontemporaneago, eta begiraze tratamendu desberdina hemen, ez? Eta nik atzo aritzi esaten nion bezala asko interesatzen zait, nik erabiltzen dut zuhaitzaren kontzeptua, ez? Eta dala zuhaitzek sustraietatikan hartzen dute elikagaia, ez? Eta gero ala bidez irekitzen dira mundura, ez? Eta musika egiteko modua oso interesantea iruditzen zait, ez? Ni lortu du gai hori, gero jarri dio tratamendu bat horrela oso misteriotsua bezala, ez? Eta hartzen du beste zinematografikoa iten zait zentzu horretan. Eta orain entzungo dugu Suitzezonen hasiera, ez? Ikusko pixkat bandaren hori da. Bueno, hablábamos de la simbología un poco, ¿no? Del árbol, ¿no? De cómo surge de las raíces y se va abriendo poco a poco a sus ramas, ¿no? Y al tronco y las ramas. Y un poco cómo simboliza eso el proceso que ha seguido Miló, ¿no? De coger algo de las raíces del pueblo y con ello hacer una gran composición. Así que, bueno, vamos a escuchar el principio de esta misma suite. Bueno, eta bigarren multzo handian euskal musikari buruz hitz egingo dizuet, ezta? Bandaren herrietako banden funtzioa handitako bat, musika herrikoia gure ondarea ezagutaraztea, mantentzea eta garatzea izango litzateke, ez? Hori, garatzea oso garrantzitsua, ez? Nik uste dut tradizioak behar diela ezagutu eta modernizatzen joan, ez? Osa, nahi tradizioaren izenean dauden jarrera itxiak bat zaizkit bat ere gustatzen, Segurazki musika maite detelako, saxoa jotza maite detelako, eta da tradizioagatik izango balitz, emakumea izan da, ezingo nuke banda batean jo, ez da? Orain dela pensatzen dut askotan, ze suerte izan duten, oaingo emakume bat izatea, ze bestela nire musikako maitasuna, desde luego beste era batea, ez dakit, etxeko sukaldian edo nire amonek eta asko kantatzen zuten, baina ezin zuten banda batean jo adibidez, eta nik maite dut hori egitea. Beraz, tradizioak dira ezagutzeko eta aldatzen joateko eta bizi berritzen joateko nire uste personala, baina nire itzaldia danez, nire ustea ematea ondo hau. Hemen, bi bat puntuan jarri dut, bi musika mota, euskal musika barruan, FSI eta herritako gertaerei zuzenki lotutako piezak daude, ezta? Herriko festen inguruan eginiko gauzak. Eta hemen, aipatu nahi nuen orain dela urte batzuk, Hernanin egin zen Euskal Herriko festen inguruko bidaia bat proposatu zen. Ekarri ditut hiru adibide askoz gehiago daude eta YouTubeen sartzen baldin bazate dago kontzertu osoa eta idea bezala oso polita iruditzen zait, ezta? Ze musikak badauka gaitasun hori jo, derrepente entzuten dituzu bi konpas eta San Ferminetakoak eta San Ferminetara juten zea, ez? Osak egozen entzutea hoietako bat ez dut aurkeztuko, ezagutuko dezut eta. Bueno, decíamos lo mismo, ¿no? Con la tradición, que mantener la tradición y nunca abandonarla, pues es una muy buena oportunidad
de mantener nuestra cultura y nuestras raíces vivas. Así que nada, pues traemos en este caso un proyecto que hizo Hernani con Música Banda, además que es una banda también de pueblo y amateur como la nuestra, con lo cual bueno, nos venimos un poquito más a nuestra tierra también, a Euskal Herria, y nos ofrece en este caso, bueno, algo, una sorpresita conocida, que bueno, son ejemplos musicales bueno, de nuestro día a día, ¿no? Musical. Listo. Hemen beste urrengo adibidea da Sarriegiren tanborratako polka, ez? Oso importantea iruditzen zait musika hau adibidez Sarriegirena aldarrikatzea eta alden ondoena jotzea, ez? Adibidez Sarriegiren hori 19. munduko, osea 19. mendeko musika hau, nire ustez da adibidez Straussen oso antzekoa, ez? Pixka garai horretakoa eta bla. Eta askotan hitz egiten dugu etxean, ez? Urte berriko kontzertuak, klaro, hain ondo jota daude gauzaiek zoragarria direla, baina Sarriegirenak nire ustez ez dira askoz atzerago gelditzen, ez? Orduan, errepertorio hau hartzea eta errespetu handiz egitea eta modurik onenean entzunaraztea importantea iruditzen zait. Ale, bigarrena, Sarriegiren polka. Hablando de reivindicaciones, pues una gran reivindicación también, y es que, bueno, escuchamos marchas siempre, pues bueno, las marchas de Strauss, ¿no? Muy conocidas en el concierto de Año Nuevo de Viena, pero bueno, no podemos olvidar que también hemos tenido a grandes compositores en Euskal Herria, entre ellos Sarriegi, bueno, sus marchas, Sarriegi, conocido por sus marchas que se interpretan, bueno, anualmente en la tamborrada de Donostia San Sebastián, ¿no? Entonces, bueno, pues también son ejemplo claro de una gran reivindicación musical, así que bueno, allá vamos con la polka. Hirugarren adibidea Zeledon izango litzateke, baina kontatu nahi dut gaur atxaldean bertan, hitzaldi hau pixka banatzen nintzen saretan tala, ez? Eta Hernaniko bandan jotzen duen Monikak beha da neska Legazpiar bat, Hernanira etorri zena bizitzea, eta jotzen du Legazpiako bandan eta Hernaniko bandan. Eta komentatu dit, gauza oso kurioso bat, ez? Hernanira etorri zenean, Hernanin egiten da urtero, inauteriak baino lehen, Tolosako inauterietako badago liburu iska bat, Tolosako baita ere pixka garai honetako piezak dira batzuk polkak eta dianak eta
harin-harinak, abanerak, bueno, daude kontrapasak, garai honetako musika da, eta pieza zoragarria daude. Eta harritu da galditu zala, nola ze maitatua zan kontzertu hori Hernanin, ez? Eta alde batetik nik uste musika horrek badaukala indar bat eta gaina bainauteriei lotuta eta segituan eramaten zaitu, ez da? Musika bainauteri mundu horretara. Baina nunbait, frankismo garaian inauteriak debekatu egin zituzten. Eta Hernaniko bandak jarraitu mentzun, hola erdi destranjiz edo, kontzertu hori mantentzen. Musika horretan berez, bada, musikako kontzertu bat, ezta? Baina, karo, jende guztiari inauteriak eta zen zaizkio burura. Eta jarraitu zuten ez egiten eta, hau komentatze omen zian, 70 urte baino gehiago ditun herritar batek, beti izan dela halako kontzertu maitatu bat, ez? Osa que, karnabaletako pieza kendu nuen, bestela eskain beste pieza dauzkatela hemen 3 orduako. Eta daukaten azkena da, Celedón. Aleritz. Eta orain beste talde handi batean egongo litzateke euskal musika oinarri bezala hartu duten konposagileak, baino momentuko konposatzeko moduak erabili dituztenak. Zer esan nahi dut honekin? 19. mende bukaera eta 20. mende hasieran eta gontzien konpositore batzuk hor Aita Donostia, Resurrección Maria de Azkue, folkloristak izan ziren, joan ziren herrietatik hartu zituzten bertako kantuak eta doinutegi batzuetan bildu zituzten. Eta gero gontzien konpositore batzuk, Guridi bezala, joan zena Parisera, Sorozabal Alemaniatik ibili zen, hauek guztiak ikasi zituzten Europako konposatzeko moduak, baina hemengo musika oinarri bezala hartu zuten. Eta daude obra batzuk zoragarrik, oso oinarri impresionistak eta kolore impresionistak dituzte, askok, desde luego kontrapuntoak eta konposatzeko modu horiek daude askotan estremora eramanda eta kalidade handiko obrak dira, ezta? Bi asko daude, baina 3 ekarri ditut. Lehenengo Sorozabalen Gernika eusko kantatako zati bat. Kasu honetan pentsa, Bilboko banda, Bilbao musikako aurren korua eta Bilboko txistulari bandak elkarrekin euskaldunan. Aritz. Hablábamos un poco de que, hemos tenido compositores que no solamente han sido etnomusicólogos y folcloristas, que han, recogido, ¿no?, las músicas populares y han construido música con ellos, sino que también teníamos propios músicos de Euskal Herria que han ido a estudiar fuera, como por ejemplo a Francia o a Alemania, respectivamente Guridi y Sorozabal. Estas 2 personas fueron, además, que cosecharon, gracias a toda la música que bebían ellos del carácter tradicional, y construyeron unas obras propias al estilo de las tendencias que se seguían en el siglo XX. Entre ellos, con aires y tintes impresionistas, con herramientas de contrapuntísticas, punteras, ¿no? Entonces, técnicas compositivas al día. Vamos a empezar con Sorozabal. Eso es, en una versión especial, por lo que me toca también, como Chistulari, con la banda municipal de Bilbao, la banda municipal de Chistularis de Bilbao y el coro de niños de Bilbo Música.
A ber, hemen nago? Bai, hemen nago. Horrengo pieza bandako adibide bat, arraunlariak, paso doblea. Ze, gogoa marinelarekin, Amenabarrek egin zuen paso doble bat, ez? Oso kuriosoa. Ale. Eta azkenik, ekarri dut guri diren adibide bat, ez? Bere 10 melodias basketik amorosa. Bere orkestrarako idatzita dago, guri gauza asko orkestrarako idatzita ditu eta bandarako moldatuak daude, ez? Asko jotzen da El Caserioko fantasia eta, bueno, hainbat gauza daude, baina benetan bere kalitatea zoragarria da, osea que alegoazen entzute guri diren amorosa. Bueno, decíamos antes, ¿no? Un paso doble basado digamos, en el Boga Boga Mariñela, como hemos podido escuchar. Y por otra parte, pues traemos a Guridi, también un maestro de los maestros de la composición vasca. Y bueno, en este caso, pues vamos a tener el Amorosa, de sus 10 melodías vascas, que aunque no es original para banda, sus transcripciones son además increíbles y que nos transportan realmente la esencia de su música. Así que, vamos allá. Zoragarria Guridi. Askotan zuzendariak beraiek izan dira bandarako idatzi dutenak, ez? Horre bai funtzio garrantzitsu bat, konposagileentzat helburu izateko funtzioa, ez da? Eta hemen aipatu nahi nun oso bereziki Jose Franco Ribate, ez? Bera ez da euskalduna, baina Bilboko bandako zuzendaria izan zen, instrumento guztientzako metodo batzuk ikasi zituen, ni de hecho metodo horrekin hasi nintzen. Eta dauka euskal musika zoragarria idatzita, 4 urtaroak izan duen balet zoragarria idatzita, badago ni sartu aurretik Bilboko bandak egin zuen CD bat dena bere musikarekin, sarean aurkitu ezakezu, Jose Franco Ribate, eta dauzka obra benetan ederrak. Eta nola ez, hemen bere paso dobleia internazional bat, Agüero. Hablamos de Agüero, ¿no? Que era, bueno, era un torero y para él se escribió este paso doble. Y bueno, escribió en este caso muy pasadores que son populares mundialmente conocidos, también por su construcción y composición vasca en el ámbito vasco, ¿no?
jo gendun, bertsio hau da, Bilboko bandak Utregen, Holandan jotako bertsio bat, banden inguruko topaketa batian, eta antzuden japoniarrak, eta bueno, izan zen, jo genuen guri diren pieza bat, ere bai, kontzertu horretan, eta honekin bukatu genuen, eta bueno, han izan zian bravo guztiak, Agüerorentzat, japones guztiak, eta, bueno, gero, ekarri deten beste adibide eder bat da, Bergarako bandako zuzendaria izan den Alfredo González Txirlakeren Lokatza Martxa. Hau idatzi omen zuen txirrindulari karrera baterako, herrian egiten zen karrera baterako. Bilbora etorri zen gure kontzertu bat zuzentzera, eta hau jo zen bis bezala, ez? Eta ikusten da bandaren koloreak eta oso ondo ezagutzen ditula, Bergaran ere oso gauza politak egiten dituzte, badute bere koroa, bere orkestako biolontxeloak ere batzutan joaten dira bandara, eta oso proiektu interesanteak egiten dituzte Bergaran ere. Lokatza Martxa da, guazen entzutera. Bueno, hablábamos de la banda de Vergara. De los directores escriben para su banda, ¿no? La figura del director y la función de... Y de que, bueno, muchas veces utilizaban, eso es, la herramienta de pruebas, digamos, ¿no? Muchas veces funcionaba de esta manera, ¿no? Y hablábamos especialmente de la banda de Vergara y de Alfredo González Chirlaque y esta marcha que escribió específicamente para una celebración, como hemos hablado antes de Puccini, igualmente. Sí, para una carrera ciclista. Eso es, para una carrera ciclista. Con lo cual, pues bueno, es interesante también ver cómo utilizaba a la banda como herramienta también para celebración y además para probar esta manera que quería él, que tenía él para transmitir esa celebración. Ditugu, zergatik oraindikan dauzkagu hainbat gauza entzuteko. Bueno, hirugarren talde handian beste musika batzuk, ez? Banda izan da garaierako eta moldatzeko kulturtresna ezin hobea. Eta izan da herrian talde desberdinak batzeko topagune bat, ezta? Rock taldeekin, txistulariekin, txalapartariekin, bersolariekin, koruekin, daude hainbat adibide. Ekarri dut gure adibide bat, Sea Maisekin, Fire Saturdayen egin genuen kolaborazio bat. Aritz. Bueno, hablábamos de puntos de encuentro, ¿no? De que la banda también puede ser puntos de encuentro entre los agentes culturales diferentes de una localidad. ¿Cómo podrían ser? Pues con un grupo de rock, como el ejemplo que vamos a ver ahora de Sea Mais, en el Fair Saturday, con la banda municipal de Bilbao, sea con chistularis, con albocaris, músicos de todo tipo, porque, bueno, la banda tiene cabida para todo. Segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau, luronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean, ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen die, oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezatela lurra, nire arimarekin, energia manaiz, gau ilun. Oso ondo. Urrengo
adibidea Lekeitioko bandarena izango da. Bueno, niretzat nik asko maite dut Lekeitioko bandaz, iruditzen zait egin dutela bide zoragarri bat eta ez zegoen lekutik bide berri bat asmatu dutela, ez? Askotan txikia izatea, nire ustez, ez du esan nahi egiten duzuna artistikoki ere txikiagoa izatea, inolaz ere. Osea, batzuetan, herri txikietan gauza zoragarria gertatzen dira. Zergatik behar bada dago persona bat, bere proiektu baten hasieratik bukaerara dena daukana buruan, batzuetan leku handietan gauza bakoitza persona batek egin behar du, eta orduan azkenean galtzen da pixka bat, despersonalizazio moduko bat dago, edo dago izugarrizko oferta kulturala, eta orduan pixkat galdu egiten dira energiak, edo behintzat banatu egiten dira, ezta? Lekeitioko kasua zoragarria da, osea, bertan udan egiten diran kontzertuetan ikusten duzuan herri osoa, da lehen aipatu dudana, ez, banda egitea bizitzako parte bat, izatea gaztetxoentzat benetan esanguratsua beraien bizitzan, eta gainera eman dio, ez, Urtzi Iriondok, osea, eman dio forma artistiko bat, euskal ikuspegi batetik, euskal proiektuetatik, esan diot, nola jarriko nituen bere bideoak eta bere proiektu desberdinak egon dira, urte desberdinetan proiektu desberdinak egin dituzte, grabatu egin dituzte, DVD-ak atera dituzte, lan bat, nire ustez, xapo, ezta? Eta Urtzik mezu bat bidali dit, eta irakurri nahiko nizuek ez, oso interesantea iruditu zait, ez? Berak esaten dit, guk antolatu izan ditugunean, kontzertuak beste batzuekin, beti egon izan da atzetik istorio bat. Sekula ez dugu egin fusio baten pentsatuta. Nire ustez oso interesantea, ze orain badaude ere, proiektu asko ikusten dela, daudenak oso pentsatuta, talde batek egiten du, banda batekin produkto bat, eta orduan egiten du herri askotako bandekin, eta da kontzertuak lortzeko modu bat, eta, ondo egon daiteke, nik ez dut kritikatzen, ez? Hemen denok egin behar dugu lan, eta baina hemen iruditzen zaitela, dagoela nahi genuino bat, eta ez dela, guazen, zer galditzen da ondo ez, baizikan, zea baten proiektu bakoitzaren atzean istorio bat kontatu nahi dela, ez? Egin zen Jakun Band, Nomadex kontutan izan da, azken bidaia Lekeitio izan zen, Mikel Laboa talde bien erreferentzi izan da, ezta? Eta bideo hori jarri dut, ez? Lekeitio Bandak egin zuen Oreka TX-ekin proiektu bat, eta horretarako gaina egin ziren beraien konposizioetatik bandarako moldaketa, beraz, bandak repertorio berri bat sortzeko funtzioa hartu zuen, ezta? Guazen entzutera, Lekeitio Banda Oreka TX-ekin. Hablábamos de la banda de Lekeitio, que para mí es, personalmente, igual comparto tu idea, Judith, es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno extraordinario que ocurre solamente en Lekeitio, creo. Es una manera especial de vivir la música, de vivir la banda. La banda tiene una acogida enorme en el pueblo, tiene no solamente una acogida, sino que también no me sale ahora en castellano, babesa, ¿no? Tiene un apoyo, eso es, un seguimiento del pueblo incondicional. Y eso es muy importante. Se ve en todos los documentales y DVDs que han grabado, en todos los CDs que han grabado, y todo lo que hacen, lo hacen con mucho cariño y también con un punto de vista creador, como bien decías, ¿no? Porque, por ejemplo, artística interesante, ¿no? Eso, que no por ser pequeño, no por ser bandas del pueblo como la nuestra, como la de Lekeitio, como la de Vergara y todas las que hemos comentado hoy, quiere decir que tenga el producto artístico una relevancia menor. No por ello tiene que ser así, ¿no? Y hablamos también, además, que en este caso pues siempre esconde una historia detrás. Además, cuando hablamos cuando montamos un concierto, no es solamente exponer música, sino que muchas veces contamos una historia, ¿no? Y en este caso, pues también lo hace Lekeitio con Música Banda. Y os dejamos con esta versión especial de Oreka TX justamente con Lekeitio Música Banda.
Oso ondo, zoragarri. Eta urrengoa ere Lekitio bandakoa da Euskal Herrian euskaraz, Miren Arbaizarekin. Horretarako ere ikusiko dezute, ez? Osea, espata dantza, Oskorri taldearen zearekin, Euskal Herrian euskaraz zekin, nastuta, gaur egungo modu oso personal batean zoragarri kantatuta Miren Arbaizagatik, ez dela imitazioa, ez? Nire ustez oso garrantzitsua hori, lehen esan dudana, ez? Hartzea tradizioa eta tradizio hori eraberritzea modu artistiko batean, ez? Ale, guazen entzutera. Euskal Herrian euskaraz. Hablábamos de la visión creadora un poco de la banda también, ¿no? De que muchas veces no son simplemente que interpretamos obras que ya existen, sino que también incluso hacemos nuestros propios arreglos de proyectos que queramos llevar a cabo, como el que acabamos de escuchar de Oreca TX y como el que vamos a escuchar ahora, en el que fusiona un poco el tema de Oscorri de Euskal Herrian euskaraz, que a su vez también parte de una melodía que ya existía tradicional, también versionada, con lo cual es una doble versión, ¿no? Una mezcla entre un ritmo de espata danza y una versión del propio Oscorri. Zer Euskal Herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Orain entzungo duguna da beste gauza bat. Hernanin egintzen beste proiektu bat, badantza akademia batekin, eta orduan jo ziren, orain entzungo duguna, Straussen Diarios de la Mañana, jo ziren txatxatxak, tangoak, harinarinak, bueno, denetarik, ez? Balsa entzungo dugu oraingoan, osea, musika eta dantzariak. Eta beste funtzio garrantzitsu bat, gazteen akuilu izatea. Gazteentzako afizioa, ofizio bilakatzeko bide luze eta lanez betetako bide horretan, inoiz bukatzen ez dena, por cierto, bandak izan dute funtzio garrantzitsu bat, ez? Oraingoan ere entzungo dugu Lekitioko banda, Concierto de Aranjuez, Maestro Rodrigoren bertsio bat jotzen, ez? Eta lehen esan dut emozionatzeko 3 bide, ez? Musika ona izatea, ondo jota eta gertukoa sentitzea, bueno, honek ditu nire ustez 3, beraz niretzat super emozionantea izan zen autopatu nuenean interneten, alegoazen entzutera. Hablamos de una transcripción muy especial y también porque, bueno, vamos a ver que un miembro un joven, muy joven, de la banda de Lekitio es el que hace el papel de solista. Y esto es símbolo claramente del trabajo de la banda de convertir la afición musical en oficio musical. Y un camino que además, como bien has dicho, nunca acaba, porque nunca dejamos de aprender y de desarrollarnos en el mundo musical, ¿no? Así que nada, ponemos este pequeño... Eso es, muchas personas han visto crecer, ¿no? Crecer como personas, ¿no? Como de niños a mayores y crecer musicalmente, ¿no? A muchos de sus miembros. Y seguir teniendo también con la banda de tu pueblo, así, pues ese harreman hori, ¿es? Esa relación, pues es muy bonito, ¿no? Porque es como que te acompaña toda la vida. Y debe hacerlo, ¿eh? Muy bien.
Oso ondo, hemendik aurrera aritz, hola egitean jamoztu, ze bestela ez digu denbora emango. Bueno, beste funtzio garrantzitsu bat, abanguardia artistikoan egotea, ezta? Eta estrenoak egitea, lehenago ere aipatu dugu. Kasu honetan ekarri dudan adibidea da, gaur egungo konpositore batek, pixkat estetika kontemporaneoan edo egindako pieza bat. Jose Miguel Fallos Jordanen Tribal Elements. Berak hartzen du banda eta bere soinutxoekin, instrumentistak teknikas estendidas, jotzeko beste modu batzuk erabilita, egin ditzakegun soinuetan arakatzen du eta jartzen du banda, hori, tribal elementu horiekin, tribu baten elementuekin edo, soinutxoak egiten, inkluso, ikusiko ez dute, Zelanda Berriko jaka edo rugby jokalarien ikusten dantzea hori, horrelako bat kantatzen dugu inkluso. Ale, jarri! Hablábamos también de la potencia que tiene la banda también y el compromiso que ha de tener con el estreno de las obras, ¿no? Un ejemplo de ellos es el que vamos a escuchar ahora. También quería recordar que desgraciadamente no hemos podido tampoco estrenar nosotros, Ornotzako Música Banda, un pequeño pasodoble que nos había escrito un compositor joven del pueblo, que es estudiante en Musikene, que bueno, íbamos a interpretarlo y estrenarlo el día 14 de marzo, pero bueno, con la cancelación por todo esto de la pandemia no ha podido ser posible. Pero bueno, para que veamos que incluso las bandas pequeñas y las bandas profesionales tienen que tener este compromiso de seguir produciendo y de seguir creando música de una manera o de otra. Vamos allá con el ejemplo. Eta azkeneko hitz egingo dizuet pixkat nazioarteko panoramari buruz, ez? Hauetako adibide batzuk ekarri ditut. Bueno, Suitzan daukagu konposagile eta banda zuzendari zoragarri bat. Luganoko banda zuzentzen du, por cierto, Luganoko bandako grabaketak zoragarriak dauzkazute pila bat interneten. Izena du Franco Cesarini. Eta, bueno, guk bere lehen sinfonia de Arcángels Bilbon estrenatu genuen. Hau da, Luganoko bandako bersio bat, eta ikusiko dezute, kasu honetan ez dala faltan botatzen orkesta bat izatea edo, ez? Ezagutzen du perfectamente bandaren kolore guztiak eta erabiltzen ditu aberastasun izugarriarekin. Ale, guazen entzutera. Hablamos de Franco Cesarini, que es un ejemplo. En las siguientes dos audiciones vamos a tenerle como maestro compositor de estos dos ejemplos que traemos, y es evidente, en este caso él es el director de la banda de Lugano, en Suiza, y es evidente el empleo completo que tiene, el dominio completo que tiene de la sonoridad de la banda. Cesarini ere, omen da gizon bat, herri musikak asko maite dituena, eta bere etxean omen da dauzka milaka eta milaka folk musikako, herri desberdinetako musikako diska, ez? Omen dauka beldur izugarria abioiari eta bidaiatzeari, eta orduan bere etxeko salatik atera gabe, dauka mundu guztiko musika. Alegia, un adelantado a su tiempo, ez da? Zegoain besteak ere,
uste hola bidaiatu beharko degula, baina bera ja hau egiten zuen aurretik. Orduan, badu Mexikoko musikako obra bat, hainbat ditu, baina nik ekarri dut Bulgarian Dances izeneko obra bat, bertan ahots bulgaroak edo badizue emakumeak eta badute kantatzeko modu bat, eta hartzen du emakume hauetako koro bat. Por cierto, koro hau hartzen dezu obra eta titulo eta jartzen dezu eta ateratzen diran emakume bulgarak beraien jantziekin eta dago tal cual transkribitua bandarako, ez? Baina gero egiten du halako magia bat bere konposatzeko modu guztiarekin eta integratzen du eta beti funtzionatzen dute zoragarri bere obrak bandan. Bulgarian Dances. Listo, oso ondo. Vale, urrengo obra ekarri dudana da Johan de Meijena. Bera Holandakoa da, baina estatu batuetan bizi da. Eta sinfonia bat badu, bigarren sinfonia, The Big Apple izena duta da, Nueva Yorkeri buruz idatzitako sinfonia bat. Obra honekin badut historia kurioso bat. Ni Frantzian egoen Bordelen saxoa ikasten bertako kontserbatorioan eta egin zenean bandako topaketa hauetako bat, ez? Musikenen egiten dan bezala eta aste beten montatzen dela programa bat eta hola, obra hau zegoen, ez? The Big Apple. Eta, nik aluzinatu inon zen, nien etorren jotzetik la leyenda del beso eta gauza hauek, ez? Eta gero beste modernizatu nahi batian Hernanin hasi ziren ekartzen institutotako horreko arreglito errez batzuk ere zaudatena, nire ustez bere balioa ere etzan izugarria eta de repente banda kontserbatorio potente bateko banda bat ikasle guztiak jotzen, hainbat instrumentalekin eta hau jotzen, ez, aluzinatu nuen pixka bat, eta esan baina zer da hau. Eta, hemen badago, mundu mailan badago, beste, gauza asko egiten dira, ez dira guk ezagutzen ditugunak, ez. Amerikano hauen kasuan eta hemen ikusten da argi eta garbi musika minimalistaren eragina, ez. Gerora ni Philip Glass, Steve Reich, denak super gustoko ditut, eta hortik edaten dute asko, ez, naiz, eta gero ere erabili melodiak, eta baina, gozen entzutera pixka The Big Apple eta bere Nueva Yorkeko irudi hori nik uste errez ikusten dela. Gozen entzutera. Viajamos pues a Estados Unidos, en este caso con un compositor que aunque no sea de allí, está viviendo allí y nos muestra en este caso The Big Apple, ¿no? Que es como la gran manzana, precisamente, justamente, Nueva York, y habla justamente sobre ello. Y como bien decía Judith, pues con esos toques quizá un poco de la música minimalista. Así que vamos a ver qué tal suena esto. David Maslankaren Mother Earth. David Maslankak dauka askotan puntu bat askoz ere ariman ikusten oso importantea dela gizon honengan eta hori edaten dute musika minimalistatik eta baino asko timbreak eta dira oso importanteak musika honetan eta nire ustez oso kontzeptu interesantea beraientzat ez dira banda handiak
baizik dira banda txikiak, baina timbre asko dauzkatenak, ez? Ez dute imaginatzen banda orkestraren tradukzio bat bezala gehiago gendana Europan, ez? Eta bibolinak, pues dira klarineteak eta biolak, saxoak eta hola, ez? Baizikan benetan hori, ez? New York Wind Ensemble, hartzen zu orkestra bateko bientok eta perkusio eta hori litzateke banda bat, ez? Eta pixkat hildo horretatik, oso hildo interesantea, denak dira solistak eta oso hildo interesantea. Guazen entzuta, David Maslanka. Pues siguiendo nuestro viaje por Estados Unidos, vamos con David Maslanka y un ejemplo claro de una pieza para Wind Ensemble, como hablábamos, es quizá una versión reducida de banda, pero también diferente en cuanto al concepto de la composición, ¿no? Porque, bueno, todos los vientos actúan como solistas de alguna manera y se alejan mucho de la visión de la imitación de una orquesta sinfónica con grandes secciones de tutti, como pueden ser pues la sección de las cuerdas interpretadas por, en este caso, los clarinetes y demás. Vamos allá con Mother Earth. Bukatzeko estatu batuekin Frank Ticheliren Vesuvius. Vesuvius bat volkana edo ez da. Eta hemen aipatu nahi nuen, nik uste dut elektronikak izan duen eragina, ez? Eta minimalismo. Kasu honetan ez da banda batek egiten du melodia, besteak akonpainatzen du, besteak egiten du kontrakantoa baizikan, eta ikusten dugu musikaren espazializazio bat, ez? Ematen du gaudela mai batekin eta volumen hau igotzen dut, hau jaisten dut, hau iaia ordenagailuz egindako musika modu analogiko batean interpretatzeko, ez? Eramateko, azkenean elektronikak ere eta ordenagailuek eta teknika berriek ere gero musika analogikoan ere eragin bat izan dute, ez? Eta musika honetan nik uste dut hori garbi ikusten dela. Gozen entzutera, Vesuvius, pixka bat. Esan dezakegu daudela loopak, daudela errepikapenak, daudela delayak, daudela clusterrak, ez dela dena musika modernoko hainbat gauza, ez? Aplikatuta, baina delay hori zuk egiten duzu, ez? Gauza horiek, ez? Ez daude modu elektronika batean eginda, baizik eta modu analogiko batean eginda. Bueno, beste kompositora handi bat, Philip Spark, banda mundua personalidade bat, bera ingelesa da, eta pixkanaka ingeles honekin Japon aldera eramango zaituztet. Obra honetan Reflections on an Old Japanese Folk Song. Musika japonearra hartuta eta pixka bat bandarako moldatua. Japonen badaukate flauta bat, shakuhachi badituzte tambor batzuk eta holako golpe batzuk ematen dituzten instrumento batzuk eta hori nola eraman bandara. Lehen hitz egin dugu, ez? Gure euskal musika nola eraman bandara, kasu honetan beste kultur bateko musika bandara eraman da. Beraz, bidaiatu dezakegu, bidaiatu gabe ere gure herriko bandarekin, adibidez musika japoniarra jotzen, ez? Ale, gozen entzutea, Philip Spark. Buena propuesta que nos hace Judith de viajar, aun estando dentro de casa confinados, a través de la música de, bueno, en este caso
con este ejemplo, o cuando nos liberemos también a través de la música para la banda de nuestro pueblo, ¿no? Siguiendo los conciertos y demás de las actividades de nuestra banda. En este caso, pues viajamos gracias a un compositor británico a Japón. Y bueno, él hace una traducción, digamos, de la música tradicional japonesa y los instrumentos tradicionales japoneses, como por ejemplo el shakuhachi y demás, y cómo eso todo lo traduce en música para banda. Un ejemplo claro, el que escuchamos a continuación. Ikusi dezute, ja guztiz desberdina dela, ez? Orain, japoniar baten pieza bat entzungo dugu. Hau adibidez, Bilbon jo genuen egin genuen kontzertu bat dena Japongo musikari buruzkoa. Konpositorea da Yasuhide Ito, eta Gloriosa ikusiko dezute hartzen du gai japonesos bat, eta gero hori juten da variazioak egiten, konposatzeko moduak aplikatzen, ezta? Guazen entzutea pixka, Singapurreko banda gazte bat, zoragarria iruditu zait, ala gozen entzutera. Gloriosa. Eta orain bai bukatzeko Alfred Ritten Armenian Dance. Alfred Ritten bai personalidade bat da. Bera Amerikarra da, estatu batuetakoa, baina Tokioko 6 jotzen du, kasu honetan ikusiko duzuela bersio zoragarri bat. Daukazute lista luze bat bidali diodana aritzi gero entzuten juteko bakoitza bere etxean kondiziorik onenetan, zatik grabaketa batzuk entan zoragarriak dira, Tokioko 6 niretzat top bat da, lehen ere esan dut, baina nik uste dut, bukatzeko esango nuke gaur egun norgehiagoka haundia dagoela, ezta, munduan. Eta, baina norgehiagoka horretan, orain dela urte batzuk, Andoni Egainaren elkarrizketa bat irakurri nuen, eta berak esplikatzen zuen oso ondo, ez? Euskeraz, kompetizion da norgehiagoka. Eta norgehiagoka horretan oso garrantzitsua da nor izatea, ezta? Osea, zuk begiratzen badiozu zureari, zu zeintzean, zuk banda bezala zer behar dezun hobetzeko, eta behar bada obra bat hartzen dezu zure banda hobetzeko, baina gero hartzen dezu ere zure repertorioa eta ze horre grabatzen dezu, ze behar bada zure herriko ez dakiz repertorio, ez badezu lan hori zuk egiten, mundu honetan Tokioko 6 ez da etorriko hori egitera, euskal musika hori grabatzera adibidez, edo ez, orduan, nik uste dut oso importantea dela hausnarketa, ikustea nun gauden, ikustea obra desberdinak, nik uste dut banda baten bidez, bandak ere badaukala ondo erabilita, tresna guztia bezala, baina bandak badaukala burua irekitzeko gaitasun bat, talde lana sustatzeko gaitasun zoragarri bat ondo erabilita, ez da, jakiteko momentu batean entzun behar baldin bazaizu, ez edo batzutan egin behar dezu lana, beste bat luzitu dadin. Japonesetan eta ikusten da, ez? Nik usten dut Japonian egin banda zoragarriak baldin badaude, daukatelako talde kontzeptu, taldeari errespetu kontzeptu oso sartu bat,
Eta, klaro, banda baten jotzak suposatzen duzuk, zure lan teknikoa egin behar dezula oso ondo, ez da zure instrumento oso ondo ezagutu, gero malgua izan alizateko, zuzendariak eskatzen dizulako hau edo beste, edo hotza egiten dulako eta ikusten dezulako, ari zehala norbaiti jotzen laguntzen eta asko jetxi zaiola afinazioa, ze instrumentu guztiek hotza eta beroarekin ez dute berdin erantzuten, beraz badago solidaridade edo elkartasun zea bat, egon behar da, elkarrekin jotzeko nahi bat, elkarrekin arte obra bat sortzeko nahi bat. Orduan, nik uste balore horiek denak lantzeko leku ezin hobea dela, herriko banda bat, eta utziko zaituztet Alfred Rieden Armenian Danceseko berzio zoragarri batekin, hola pixkat gure helburu bezala, eukitzeko horre. Ale baritz. Bueno, pues para finalizar este viaje nos proponemos primero de todo mostrar un poco los valores de la banda, ¿no? Que es siempre algo que nos enriquece muchísimo, porque primero de todo, además, sobre todo, bueno, en general, ¿no? También las bandas profesionales, pero en el caso de las bandas amateurs, además, con un especial cariño, digamos, porque, bueno, la gente viene de manera muy altruista y bueno, es una buena manera de abrir la cabeza, la mentalidad, ¿no? A todo tipo de músicas, y también a una manera de trabajar, digamos, en global, en grupo. Y esto es una cosa que la banda favorece y facilita muchísimo. Además, por ejemplo, nos comentaba Judith que un ejemplo claro es Japón, ¿no? Que tienen una filosofía de trabajo realmente de trabajar en grupo, en equipo, ¿no? Y de que si tú no estás ajustado con los demás, el producto no es el mismo. Con lo cual, esto es un símbolo muy importante del trabajo en equipo. Y también hablábamos de la competición, no la competición como la conocemos quizá en el deporte, sino una competición de estar siempre al pie de cañón para mejorar día a día personalmente y teniendo en cuenta que lo que yo mejoro día a día también afecta a la mejora del equipo y de la globalidad de la banda. Con lo cual, bueno, pues creo que es un punto muy importante para convencer a todo el mundo que la banda es un sitio muy importante, no solamente como agente cultural hacia afuera, sino que también para los de dentro, para poder aprender y poder evolucionar también, ¿no? Además, bueno, atzo esaten genuen, ayer hablábamos Aritz y yo, ¿no? De la unión de las bandas y las escuelas de música, ¿no? Y yo le decía pues que los grupos deberían de ser la base y no la individualidad, ¿no? Que muchas veces se hace un trabajo muy de mirar esta obra individual, por ejemplo, pues en el caso del saxofón en el conservatorio, de mirar conciertos de solista, que realmente luego casi nunca vas a hacer, ¿no? Y muchas veces se queda sin hacer pues ese otro trabajo, ¿no? De reflexión, de por ejemplo al tocar en una banda, de los diferentes roles que vas a cumplir y de los diferentes trabajos que hay que hacer en cuanto a cumplir ese rol, ¿no? Porque es muy diferente tocar, por ejemplo, yo qué sé, pues se toca Indiana Jones y estás haciendo con el tenor, por ejemplo, pues el papel de los violonchelos de orquesta, pero después, acto seguido, tocas la Pantera Rosa. Y entonces estás haciendo, la banda hace de big band y el saxotenor hace de saxotenor de jazz. Eso requiere de un trabajo, de ver un poco cada lenguaje musical, de llevarlo a tu técnica. Entonces, para mí, lo ideal es que las bandas estén unidas y siempre trabajando con las escuelas de música, que profesores de escuelas de música sepan lo que hace la banda, que la banda pueda contar con ellos, que las técnicas específicas a abordar en cada instrumento sean trabajadas de esta manera, ¿no? Yo creo que de aquí en adelante, pues igual soy un poco pesimista, pero van a venir tiempos en los que creo que hay que optimizar las energías y crear sinergias, ¿no? De que no cada uno está trabajando ahí él solo, sino ver desde el trabajo que haces qué puede haber de bueno en compartir ese trabajo, en ver qué es lo que está haciendo el de al lado. Y ahora, como estamos mejorando mucho en esto de las videollamadas y tal, pues ya todos podemos estar más en contacto. Entonces, queriendo hacerlo, porque la voluntad en esto es muy importante, pues podemos llegar más lejos, yo creo, desde esta colaboración. Bueno, azkenik entzungo dugun hori bidaitxo bat, ezta, no? Nos planteamos un viaje final, multicontinental, ¿no? Porque tenemos por una parte Alfred Reed, compositor estadounidense, como has dicho antes, vamos a escuchar Armenian Dances, o sea,
sobre temas populares de Armenia, entiendo, de música tradicional de Armenia, en Europa, y además nos lo toca la Tokyo Kosei, ¿no? O sea que hablamos ya de una banda asiática, ¿no? Japonesa, con lo cual, vamos, un Max Mix enorme para acabar con esta pequeña exposición de sonidos, ¿no? Vamos allá. Ziur asko munduko banden artean onenetarikoa, ezta? Bai, justo orain esan dizut mozteko asko luzatzen nahi galako eta pentsatu eta arraskua zen momentu hau bai. Bueno, jendeak bilatuko du nahi baldin badu. Hori, eskerrik asko, Aritz, urrengo hitzaldiari erreferentzia bat egingo diogu larun batean 16. 6 Elur Arrieta, mindfulness edo atentzioari buruz hizketan. Oso gai interesantea, hainbeste atentzio eta hainbeste despiste eta hainbeste atentzio foko dazkagu honetan, ezta? Así que, Aritz, zorionak oso interesantia zure tailer hauek eta ikasten nahi gea eta atzo orkestako elkarrizketa bat entzuten nun eta esaten zuen, ez? Biola joleak, Boxeko biola jole batek beretzat oso interesgarria dela beti ere orkesta gazten mentalidade eta ilusio hori mantentzia, ez? Eta pensatu nun, egia eta banda amaterrena ere, ez? Banda profesionalen kasuan, ez? Amaterrek esan nahi du maite dezuna eta ez dedila inoiz bilakatu gauza holako sistematiko bat, ez? Beti izan dezagula banda amaterren ilusioa eta bilatu dezagula profesionalen perfekzionismoa, ez? Osea, batzuk besteengandik edanez eta elkar aberastuz. Oso ondo. Judit, gure partez bez, Zornotzako musika bandan partez bez, eskerrik asko. Bihotzez gugaz denporatxo hau alkarbanatzearen, eta kriston lan hau azalaratzea gaitik gugaz. Esperientzia polita izan da, nik uste dut, banda ezagutzea zentzu oso handi eta zabal batetik, eta, nahi dozun arte, badakizu, ateak zabalik deko zuzala hemen bebai, Zornotzako musika bandan, behar dozunerako, eta, obviamente, hor badaukatzu guzue bebai, Bilboko musika banda bebai, guretzat bebai referentea da, eta zentzu horretan beti daten dugu zuen gaitik, zuen gandik, así que, eskerrik asko dana gaitik, eta behar dozunerako, bale? Oso ondo, aio! Aio, agur! Agur!